the law that was passed July 4th is by far and away the most clear and friendly legislation of anywhere in the world. Jekk iddeskriva l-leġislazzjoni li adotta pajjiżna ftit tal-ilu dwar is-servizz tal-blockchain, is-Sur Michael Terpin, Kap Eżekuttiv tal-konferenza CoinAgenda. Konferenza li qed tittellef f'pajjiżna f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan u li qed titratta l-futur tal-blockchain. Tul il-konferenza inġabru taħt saqaf wieħed għexieren ta' mħuħ li ħadmu jew għadhom qed jaħdmu fuq innovazzjonijiet fid-dinja tal-blockchain biex flimkien jiddiskutu l-passi neċessarji għall-futur ta' din it-teknoloġija. Mistoqsi dwar l-iskop tal-konferenza f'Malta, Is-Sur Terpin qal li f'Malta sabu pajjiż li jista' jservi ta' eżempju għad-dinja kollha fil-qasam tal-blockchain. Qal li l-fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien preżenti u għadda messaġġ pożittiv dwar il-blockchain, iturija ċara tal-impenn li għandu dan il-pajjiż għal ġejjieni ta' dan is-settur. We really wanted to go to a nation that was really showing positive progress toward being a friendly jurisdiction for blockchain. We were looking at Gibraltar, we were looking here, and we're really glad that we chose Malta because obviously the Prime Minister came and gave a very positive message to the delegates at the conference. Is-Sur Terpin stqar li minkejja li ħafna kienu jaħsbu li bħal f'setturi oħra se jkunu minn ta' quddiem pajjiżi kbar, din il-leġiżlazzjoni poġġiet il-Malta fuq quddiem nett mad-dinja kollha. It was just a question whether it be Monaco or whether it be Singapore or Hong Kong, and I think Malta has really come to the forefront of the world with its legislation, and I'm hoping that the talk this morning resonates around the world that Malta really means business. Intant, akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri, f'diskors li għamel f'din il-konferenza, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li dan kien il-pass saqli biex il-kumpaniji li jridu jinvestu f'Malta isibu struttura ta' seraħan il-moħħ u trasparenza. Żied jgħid li issa li Malta għandha struttura regolatorja jinsab ħerqan biex din it-teknoloġija tkompli tikber u tifjorixxi f'pajjiżna.